серці людям мучить боль і шукають, де єсть Бог, Бетлеємськую ноч маті, як нам повторить. Зробіть, що вам каже Син, у вас обте віручин, Слово Божає хай стане тілом у кожним з нас. Зробіть, що вам каже Син, у вас обте віручин, Слово Божає хай стане тілом у кожним з нас. Любить Бог у Сині світ, хоче жить у кожним з нас, навчи нас будувати, як Богу в серці дом. Зробіть, що вам каже Син, у вас обте віручин, Слово Божає хай стане тілом у кожним з нас. Зробіть, що вам каже Син, у вас обте віручин, Слово Божає хай стане тілом у кожним з нас. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тобі честь дати, прийміти наші просьби,
княгиня, что иди пред стопы Твои святые, за нас молися, витай, Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. С Духом Твоим. Ягня забитая, годная принять моцы и богатие, и мудрость, и силу, и пошану, и хвалу, и благословление. Аллилуйя. Словами антифон розпочинаємо сьогоднішню Святою Мшу П'ятницю, 5-го Великодного тижня. На початку Евхаристії представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. В час гэтай канцелябраванай Святой Мшы адзін са святаровых віруе Святую Мшу в інтенції Святой памяти Францішка Болзана і померлой Марии. Другий святар молится за святой памяти Тополь Викторию, 6-ю годовину после смерти, и Миклис Людвику, 40-ю годовину после смерти, просячи для померлых радости вечного життя у володарстве Божьем. Перепросим теперь Бога за наши грехи, как помогли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Боже, дай нам годно переживать великодные таємниці, які ми з радостю ушановуємо, каб моц мертвых повстала ко Христа, ховала нас і вела до збавлення. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги «Дзею апостолаў». У тыя дні апостолы і старэйшыя разам з усім касцёлам, выбраўшись сярод сябе Юду, званага Барсабам, і Сілу, мужоў, якія былі першымі сярод братоў, пастанавілі паслаць іх у Антыёхію з Паўлам і Барнабаю, і праз іх выслалі такі ліст. Апостолы і старэйшыя браты вітаюць братоў язычніцкага паходжання у Антыёхіі, Сырыі і Кілікіі. Мы пачулі, што некаторыя з вас, з нас, адправіліся без нашага даручэння і устрывожылі вас словамі, пахіснуўшы вашыя душы. Таму мы згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі умілаванымі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія аддаюць жыццё сваё дзеля імя Пана нашага Езуса Хрыста. Мы паслалі да вас Юду і Сілу, якія абвясцяць вам тое самае словамі. Бо Дух Святы і мы пастанавілі не ўскладаць на вас болей ніякага цяжару, акрамя таго, што неабходна. Устрымлівайцеся ад ахвяраў ідалам і ад крыві, і ад таго, што задушана, і ад распусты. Калі будзеце устрымлівацца ад гэтага, добра зробіце. Бывайце здаровы. Пасланцы прыйшлі ў Антыёхію і, склікаўшы людзей, аддалі ліст.
Калі яго прачыталі, узрадаваліся гэтаму захвочванню. Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Готовое сердце мое, Пане, готовое сердце мое, я буду спевать и играть. Прочнися, душа моя, прочнися, псалтырь и арфа, я обучу свитанье. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Буду схвалять Тебе сярод племенов, бо до небесов великая милосердность Твоя и верность Твоя до облаков. Подымися понад небесами, Боже, понад усей землей Твоя слава. Буду славить Тебе меж народами, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я ж назваўся брамі вас, кажа Пан, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я вам сказаў. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказал своим учням: «Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Праз Езуса Христа, які праз сваю муку і смерць на крыжы прынёс людзям збаўленне, узнесем до Бога Айца милосердности покорные молитвы. Молимся за святый костел, каб ён адважна обвяшчаў свету Евангелие Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, покликаных до особливой службы Богу, каб за данностью выконывали свои обовязки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, якія сведчаць аб Христе у місійных краінах, каб іх ахвярная праца принесла шчодры плён. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об добрым ураджаі, каб Бог благословил працу земляробаў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх близких нам померлых, а асабліва за Францішка Болзан, за Мар'ю, за Тополь Вікторію ў 6-ю гадавіну смерці, за
Мікліс Людвіку у 40-вую гадавіну смерці, каб абмытыя крывёю Хрыста Пана з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных на вечары Пана, каб мы навучыліся дзяліцца з нашымі бліжнімі дарамі, якія атрымліваем ад Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усімагутны Божа, навучы нас заўсёды дзякаваць Табе за дар збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Амин. Христос воскрес с померлых, смерть смертью завоевал, порвавши путы пекла, життя нам даровал, порвавши путы пекла, життя нам даровал, а поночи з гробницы Збавитель воскрес, всем верным с небес радость, Иису покой принес, всем верным с небес радость, Иису покой принес. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоей освяти те дары, які мы приносим Тебе, як духовную ахвяру, и учини, как мы сами стали для Тебя вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серце. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як наша Пасха, бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табой, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру, ужо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Uspomинając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, achwieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie. Udoskonali Jego u любови razem z papą naszym Lwom XIV, biskupem naszym Władimierem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, про Францишка, Марію, про Вікторію, Людвіку і про усіх, хто у Твою ласce дійшов з гэтага свету і дазволім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа з Христом і в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, звал нас от усего злого, дай ласково с упокою дни наши, да поможно в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. спокойно усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленная, покликаная на вечеру ягоною. Пані, я не варты, каб Ты увайшов до мяне, але скажи толькі слова, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Боже, взмоцненные сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, капы Евхаристичная хвяра, якую Сын Твой нам наказал складать на успомин об им, повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Тепер буде виставлено святейшего сакраменту і майове набоженство. О Найсвятейшая Хостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нам, дай силу нам, один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Марія як узор цішыні і пакоры. Прыклад Марыі дазваляе Касцёлу лепш зразумець каштоўнасць маўчання. Маўчанне Марыі не з'яўляецца толькі стрыманасцю ў мове, але перадусім гэта мудрае ўменне вяртацца ў думках і глядзець вачыма веры на таямніцу ўцелаўлёнага слова і на падзеі яго зямнога жыцця. Менавіта гэтае маўчанне, якое сведчыць аб прыняцці слова, гэтую здольнасць разважаць пра таямніцу Хрыста Марыя перадае віду. У шумным і поўным супярэчлівых сігналаў свеце яе сведчанне ўказвае нам на каштоўнасць духоўна багатага маўчання і заахвочвае да кантэмпляцыі. Марыя сведчыць пра каштоўнасць пакорнага і ўтоенага жыцця. Звычайна ўсе дамагаюцца, а часта проста патрабуюць, каб ім дазволілі ў поўні праявіць сваю вартасць і свае добрыя якасці. Для ўсіх важнай з'яўляецца павага і пашана з боку іншых. У Евангеліях некалькі разоў згадваецца пра тое, што апосталы жадалі заняць першыя месцы ў валадарстве Божым і спрачаліся, хто з іх найбольшы. І Езус нават быў вымушаны ў сваёй навуцы гаварыць пра неабходнасць пакоры і служэння. Марыя ж ніколі не жадала пашаны ці атрымання выгады па прычыне прывілеяванага становішча. Яна заўсёды імкнулася спаўняць Божую волю, жыць у згодзе са збаўчым планам Айца. Тым, хто нярэдка змагаецца з цяжарам жыцця, на першы погляд пазбаўленага значэння, Марыя паказвае, якую вялікую каштоўнасць можа мець жыццё, калі яно прасякнута любоўю Хрыста і братоў. Откупитель свету Божа, смилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, смилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костёла, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати
непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Анна наимудрейшая, молися за нас. Анна хвалы годная, Анна прославленная, молися за нас. Анна могутная, Анна ласкавая, молися за нас. Анна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый домик, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Утешальница засмученных, успомога християнам, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева Панна, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семья, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы угодными обетованию Христовых. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославная заступница Наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Анна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас пояднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Гэты величный сакрамент ушануймо шчыра ўсе, тратить моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принесем. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ты откупи усіх людей, заховай нас справу Твоей милосердности, как мы не спина згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлись отримати сіє пльон, праз Христа Пана нашого. Амен. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу,
wesel się królowo mila, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami, dzień do Niego za nami. Alleluja, alleluja, zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, ciesz się, nie wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość